Dakle, reprezentacija Bosne i Hercegovine, debitanski nastup na Europskom prvenstvu u Pikadu. Sa nama je Slađan. Reci nam, Slađane, kakvi su vaši dojmovi sa prvog nastupa na Europskom prvenstvu? Kakav ste rezultat ostvarili i koliko ste zadovoljni njime? Pa s obzirom da smo prvi put učestvovali kao ekipa, kao reprezentacija, utisci su vrlo pozitivni, reakcija ljudi je dobra, dobro smo prihvaćeni od svih, a što se tiče rezultata, od 4 igre dobili smo Švicarce, dobili smo Španjolce, dobili smo Crnu Goru i sa malo smo peha izgubili od Švaba, tako da nismo prošli u drugi krug, mada s obzirom na iskustvo ekipe dobro je bilo. Set razlika vas je spriječila da prođete u drugi krug? Da, zbog 2 seta smo ostali u tom krugu u kojem smo završili, znači nismo prošli u drugi krug. Niko od vas ne živi u Bosni, svi ste na radu u inozemstvu? Da, od nas 7, znači nas 3 živi u Njemačkoj, ostalo 3 živi u Austriji i jedan član nam je došao iz Švajcarske. I to je otprilike kostur te reprezentacije. Kako ste se uspjeli dogovoriti? Švicarska, Njemačka, Austrija? Pa ideja je o svemu nastala prošle godine na prvenstvu Evrope u Umagu. Tu smo se manje više upoznali i tako je to sve krenulo. Jasmin će da malo reći o trenutačnoj situaciji u Bosni i Hercegovini što se tiče Pikada. Postoji li organiziran savez, klubovi, kakva je situacija? Klub jedan je osnovan u Cazinu, registrovan u Sportskom savezu Bosne i Hercegovine. Za sada stoji na tome, tako smo mogli da učestvujemo na Europskom prvenstvu, a dalje ćemo proširivati još. Dakle, postoji želja da se osnuje savez, da se pokrene liga? Želja nam je promotirati Pikado u Bosni i Hercegovini i dalje. U tu svrhu ćemo napraviti EDU ranking 2009. polovinom marta u Sarajevu, tako da se malo igra Pikado, da malo vidi ljudi šta je to, o čemu se radi, da se malo liga proširi, da se napravi nešto dobro. Dakle, za sada se u Bosni igra Pikado, ali neorganizirano. Za sad se u Bosni igra Pikado neorganizirano i to želimo malo promijeniti, jer znamo da mnogo talenata ima u Bosni i trebaju nam jednostavno. Koji su to centri gdje je Pikado najpopularniji? Pa ja mislim da su najpopularniji centri ovi veći gradovi kao Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Doboj. Sve ćemo krenuti redom pa ćemo vidjeti gdje ćemo najviše da uspijemo što se tiče tih strana. Kako je vama raditi ovaj posao? Svi ste u inozemstvu. Je li teško na taj način pokušati organizirati ligu, stvoriti savez? Pa što znači teško? Teško je sve organizovati, krenuti sa tim, ali to je to što volimo i što želimo da ostvarimo, jer ipak vidimo da ima neki uspjeh i da možemo daleko stići sa ovim svim. Ima puno igrača koji su porijeklom iz Bosne, ali za sad jednostavno ili ne mogu igrati za nikoga jer nije postojala reprezentacija Bosne ili igraju za neke druge države. Kako će se to riješiti? Pa to ćemo jednostavno riješiti sa tim da mi pokrenemo tu ligu u Bosni i Hercegovini, da osnujemo taj klub širom, da se upišemo u ministarstvo i tako dalje, da bi mogli omogućiti našim igračima da mogu učestvovati u svim tim takmičenjima i da se onda vidi ko bi se preorijentisao za nas, ko ne. I na taj način bi se mogla stvoriti jaka reprezentacija. Već ova je reprezentacija pokazala da ima potencijala. Pa ja mislim da mi smo za ovaj prvi put super smo rezultate imali, postigli smo, pogotovo pošto ljudi se uopće ne poznaju, nisu prije toga nikad zajedno igrali, ali ja se nadam da ćemo moći čak još jače da na godinu napravimo u Italiji reprezentaciju, a i nadam se da ćemo imati više ženskih članova, da bude i tako i ženska reprezentacija. Evo, s nama je Nedžad. Reci nam na koji način je cilj pokrenuti Pikado u Bosni i Hercegovini? Pa, pošto u Hrvatskoj postoji jedan veliki organizator svih ovih automata, ovdje Mato Vukoje, i od njega očekujemo veliku podršku da bi mogli nešto da uradimo i kod nas u Bosni i Hercegovini. Jesu već napravljeni kontakti sa Matom Vukojom? Pa, kontakti već postoje i nadamo se da će to sve da bude kako treba.